Zanimljivo mi je kako je dinamičan, brz sport i puno prijatelja sam upoznala u ovom sportu i radujem se svakom treningu. It gives you reaction, coordination, plastics, many things about the body, many things about the head, and it makes you to be active, to be concentrated and organized. So these things not easy. Kada treba da se odabere šta će sa životom i šta da rade dalje, jako je bitno da imaju ljude koji će promovisati, koji će im objasniti i savjetovati šta da urade. Nama dosta znači što na majici imamo taj logo i naravno titula koju ćemo mi osvojiti će naravno biti i zahvaljujući Opensu. So do sport and be healthy and come here for the match to look and to participate for us, for our team. Because I'm very glad to be here. It's my new step in my life, new period of my life, and I wish it to be more longer than I can imagine.